nkomeje kukwifuriza kugira ibihe byiza cyane aho uherereye hose ku isi. Amakuru yacu katore mu ikipe ya Man United, rero mu ikipe ya Man U nta kindi abafana bashaka kumva ni Jadon Sancho rero kugeza kuri ngubu ibintu biracyari bloqué hahandi, nta kintu kirahinduka cyane. United yavuganye n'abagenti ba Jadon Sancho yavuganye n'ikipe ya Man United irashaka Sancho irashaka Man United, ariko kugeza kuri ubu ngubu ntago Man United yari yabasha gukora agreement n'ikipe ya Borussia Dortmund iracyahagaze ahandi. Murishyura miliyoni 108 z'amapound arizo 120 z'amayero cyangwa se tugumana ibyacu. Hasigaye iminsi 11 kugira ngo Mercato ihagarare mu gihugu cy'Ubwongereza ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 10. So ibihari rero ni ukirukanka nyuma y'igihe. United nta zindi shwa zihari, nukwishyura amafaranga cyangwa se gashaka izindi alternative. Harimo Douglas Costa betse ko nabonye agiye kujya mu kipe ya Wolverhampton, harimo gushaka Kingsley Coman ikipe ya Bayern Munich nabyo birahenze, alternative ya Ivan Perisic ntibyoroshye. So reka turebe aho ibintu byerekeza gusa, ariko muri iyi minsi isigaye 11 United irasaba kuyikoresha neza cyane nibikeneye Jadon Sancho. Development tuzayimenya ku munsi w'ejo mu makuru ataha, ariko entre-temps abafana b'ikipe ya Man United mu mujyi wa Manchester baragenda mu mujyi hose baririmba kabisa. Murashaka iki? Turashaka Jadon Sancho. Murashaka iki? Turashaka Jadon Sancho. Banza umvanga gatoya. Sancho! 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 So urumva ko rero ibintu biri compliqué cyane. Urabona abafana basaze, abantu bose bashyushye umutwe, banyeka ko ubuyobozi bwa United nabwo buri kureba ibintu byerekeza. Reka dukomeze rero ku ikipe ya Bayern Munich, ikaba iri hafi kumvikana na David Alaba rwose igisigaye muri iki cyumweru bararangizanya, hanyuma yongera amasezerano n'ikipe ya Bayern Munich. Bayern Munich ikomeje kandi gushaka umuwinga, ntituzi impamvu mu by'ukuri gushaka umuwinga. Ikaba yateye mu ikipe ya Barcelona ibaza ibya Pedri, Barcelona yamaze kwihakanira, hanyuma ubu ngubu yatangiye kuvugana na Hudson Odoi n'abamuhagarariye kureba niba harimo possibility yuko yasohoka mu ikipe ya Chelsea bakamutwara, niyo byaba kubutizanya harimo option yo kumugura, kuko na Odoi ku giti cyamaze kubona ko nta mwanya azabona mu ikipe ya Chelsea nyuma yuko bazanye bira bifaru by'imbere. Bayern Munich kandi ikaba umutoza wabo yifuje cyane kuzana Mario Götze, ariko kugeza kuri ngubu ubuyobozi bw'ikipe ya Bayern Munich ntibubyumva, na aferi gukurikirana cyane. Ikipe ya Bayern Munich kandi ikaba yakomanze mu ikipe ya Amsterdam ibaza ibya Desti, na aferi gukurikirana gusa, ariko biravuga yuko Desti agomba kujya mu ikipe ya Barcelona kuri miliyoni 20, harimo miliyoni 5 z'ama add-ons aferi aswive. Ni nako kandi rero uyu musore Desti yahita ajya gusimbura Nelson Semedo mu ikipe ya Barcelona, niho bisa nkaho byerekeza, dore ko Semedo yamaze kwerekeza mu ikipe ya Wolves, yamaze no gusinyamo tayari kuri miliyoni 30, harimo add-ons ya miliyoni 10. Tottenham Hotspur zimirarwana na Serge Aurier kureba ko yasohoka. Rero Aurier nawe arashaka gusohoka mu ikipe ya Tottenham Hotspur, byavuga ko ikipe ya Lokomotiv Moscow mu Burusiya iri kumushaka, ariko akandi hiyongeyeho n'ikipe ya Mirase iri kumushaka. Reka turebe hamwe muri ho ashobora kwerekeza. Ikipe y'igihugu y'Abaholandi ikamaze gushyiraho Frank de Boer nk'umutoza mushyashya w'iyi kipe. Marseille ikabishyize hanze aka video rero ikagashyize hanze isa nkaho igaragaza yuko iyi Marseille ishobora kuba igiye guhindura ikirangantego. Ntitubizi neza nimba ari ikirangantego gishya, nimba ari iki, turacyategereje kumenya aferi ku munsi w'ejo rero ku isa ya 11 n'igice z'umugoroba, ubwo tuzamenya aho ibintu byerekeza. Barcelona ikaba yamaze kongera amasezerano Ansu Fati igihe kirekire, ariko kandi uyu musore Kroos Batari yavuye kuri miliyoni 190, ikaba yamaze kugera kuri miliyoni 400 z'amayero. Luis Suarez akaba yavuye kuri iki kibuga cy'imyitozo cy'ikipe ya Barcelona gusezera, akahavuye arira mu by'ukuri mu marira menshi cyane nk'uko ubibona muri iyi video. Rero agenda yihanagura, byari hatari cyane. Rero ashobora kuba uyu mugabo yasohotse muri ikipe atishimye mu by'ukuri. Akaba rero bivuga ko kuri uyu wa kane araza kwiyangaza n'ikipe ya Atletico de Madrid, hanyuma akaba kandi ari businyimo igihe cy'imyaka 2. Umusore akazajya ahembwa miliyoni 7,500 y'amayero. Santiago Arias w'ikipe ya Atletico Madrid yamaze kwerekeza mu gihugu cy'Ubudage mu ikipe ya Bayer Leverkusen rero nk'intizanyo. Uyu musore rero akazaba harimo obligation kumugura muri sama itaha, anako bivuga ko uyu musore ukina inyuma kwandi bw'iburyo azasinya amasezerano kugera 2025 nkuko Sportbild yabitangaje. Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski ndetse na Emmanuel Neuer akari abakinnyi batatu bagomba gutoranya umukinnyi w'umwaka wa UEFA. Anako kandi umutoza w'umwaka ari hagati ya Jurgen Klopp, Hans Flick ndetse na Julian Nagelsmann. Ikipe ya Arsenal igomba gukina ikipe ya Liverpool ku munsi wa mbere, akaba rero kubera mezire z'iyi coronavirus COVID-19 nshya z'Abongereza, akaba pub z'Abongereza zazifunga ku isaha ya 4 z'ijoro. Akaba rero byabaye ngombwa yuko match iri kuzaba 3:15 z'i Kigali yashyizwe 3 z'ijoro ku munsi wa mbere.
Ozil birasa nkaho mu ikipe ya Arsenal batakimufite muri gahunda rwose, iyi sama ashobora kuba yatungurana yisohokamo. Akaba rero uyu mugabo kuri match ya Leicester City ntago yagaragaye muri groupe, ari nako kandi Lucas Torreira na Matteo Guendouzi nabo batagaragaye kuri iyi game. Abakinnyi batatu bashobora kuza bose gusohoka mu ikipe ya Arsenal mu minsi ya vuba. Anako Lucas Torreira tumuvuga rero yamaze kumvikana ikipe ya Atletico Madrid. Ikipe ya Arsenal yo ntishaka kumva ikintu cyitwa ubutizanyo, ni namugutiza umwaka umwe ariko uri oblige yo kumugura. Akaba rero ashakishwa cyane ikipe ya Atletico, bivuga ko yamaze kumvikana, ariko hagati aho ngaho n'ikipe ya Torino iracyamuriho ndetse na Sampdoria. Affaire à suivre. Man United kandi ikomeje gushaka Alex Telles rero akaba abamuhagarariye rwose ngo abamuri hafi biravuga ko yifuza kujya mu ikipe ya Manchester United. Na affaire gukurikirana rero nimba Man United bubasha kumvikana ikipe ya FC Porto. Nako kandi Porto baramutse batumvikanye na Man United ikaba nkuko Sky bitangaje iri bitijya kuri Nicolas Tagliafico, umusore ikipe ya Ajax Amsterdam. Paris Saint-Germain nyuma yo kumva bombori iri hagati ya Antonio Rudiger ndetse n'umutoza Frank Lampard n'ikipe ya Chelsea, uyu musore usigaje sezo ebyiri rero mu ikipe ya Chelsea bikaba bishobora kurangira rwose yigire mu ikipe ya Paris Saint-Germain iri kumushaka. Ari nako kandi uyu mugabo atagaragaye kuri match ya Carabao Cup ikipe ya Chelsea ifite n'ikipe ya Barcelona. Chelsea kandi irimo iraganira n'ikipe ya Paris Saint-Germain kuri Timo Bakayoko. Ikipe ya AS Roma ikaba ishaka gutanga bid ya kabiri kuri Chris Smalling muri iki cyumweru. United rero ikaba iri kumushakamo miliyoni 20 z'amapound. Affaire à suivre. Barcelona ifite umusore witwa Jean-Claire Todibo we bamutije mu ikipe ya Schalke 04 zishize, ubu ngubu ayagarutse mu ikipe ya Barcelona. Everton ikaba iri kumushaka. Burnley ikatangira ibiganiro n'ikipe ya Liverpool kuri Harry Wilson. Liverpool tukivuga bikaba byatunguranye cyane nk'uko ikinyamakuru Parisien mu gihugu cy'Ubufaransa cyabitangaje yuko Kalidou Koulibaly ari gushakishwa cyane ikipe ya Liverpool. Sadio Mane ngo niwe ubirimo cyane rero ku buryo Liverpool ishobora gutungurana izana Kalidou Koulibaly. Affaire à suivre. West Ham ikamaze gutanga bid ya 25 z'amayero yongeraho 11 z'amayero nk'amadons mu ikipe ya Saint-Etienne birashakamo umudefenseur Wesley Fofana. Ikipe ya City yatanze bid 3 mu minsi ishize zose bazanze. Eric Garcia w'ikipe ya Manchester City yabwiye Barcelona ati muri 35 z'amayero nimba mutayafite turamugumana amezi 12 azagendera ubuntu n'ubundi mwana wacu. Manchester City ifite match ya Carabao kuri wa kane n'ikipe ya FC Bournemouth. City ntago ifite Kun Aguero, Gundogan, Bernardo Silva, Cancelo na Zinchenko, ariko yishimiye kugaruka kwa Eric Garcia ndetse na Emerick Laporte. Anako kandi Man City muri groupe rero iri gukina n'ikipe ya FC Bournemouth bafitemo abana batoya cyane harimo Felix Mencha, Tommy Doyle, Adrian Bernabe, Taylor Howard-Bells, Cole Palmer. Abangabo bose bazaba bari muri groupe. Hanyuma bitunguranye n'akakataka kabo ka academy gakomeye cyane k'imyaka 17 Liam Delap akazaba rero bishobora no kuba atangira rwose mu ikipe ya Manchester City ari kuri attack. City kandi ikomeje kugana ikipe ya Sevilla kuri Jules Koundé. Ari nako hari umunyamakuru mu Fransa umaze kuvuga yuko Houssem Aouar byavuga ko ashakishwa n'ikipe ya Juventus nta bihari. Nta kumvikana na guke guhari kuko Juve nta mafaranga ifite yakwishyura miliyoni 60 ikipe ya Lyon kuri Houssem Aouar. Akaba ahubwo Arsenal niyo ikibirimo neza cyane kuba yakibonera uyu mediateur w'ikipe ya Olympique Lyon, kuko Arsenal iraproposa Lacazette ikaba igiye no kongera amafaranga ishaka Houssem Aouar. Reka turebe iyi bid nimba ikipe ya Lyon na Jean Michel Aulas wayo bazayemera. Na affaire gukurikirana cyane. Les amis, ibihe byiza cyane.